Igisirikare cya Israel cyabyutse gitangaza yuko cyahanganye na misile balistike za Irani ziri hagati y'10 na 11. Izo ni zarashwe ku mugoroba wo ku cyumweru sigamije kurimbura burundu ikigo cya gisirikare cyitwa Hamati David Air Base kiri hafi y'umujyi wa Haifa mu majyaruguru ya Israel. Mu gitondo cyo kuri uwa mbere Iran yongeye kohereza undi muvumba ukaze wa misile zahuriye hamwe n'igitero kivuye muri Yemen kigabwe n'umutwe witwaje intwaro w'abahuti. Iran yarashe misile ahantu habiri muri Iraq habarizwa abashinzwe gukorana na Israel cyangwa se abanyamerika. Wari umujinya mwinshi umuranduranzuzi wagaragajwe n'ingabo z'abanya-Iran zirasa kuri Israel, ariko n'ubundi mu mujinya nk'uwo ingabo za Israel zasutse undi muriro mwinshi cyane kuri Iran. Aharashwe bwa mbere ni ku ruganda rwa petrochemical ruherereye mu mujyi wa Marshal mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran. Uwo muriro wageze no mu bindi bice bitandukanye by'umurwa mukuru Tehran n'indi mijyi itandukanye nka Tabriz, Isfahan no mu bice byo hafi cyane ya Karaj. Harashwe ibigo bya gisirikare, inganda, ahabikwa n'aharasirwa intwaro, drone n'ibindi. Kubera igitero cyo kuri uwa mbere, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye birazamuka ku masoko mpuzamahanga. Trump yari yarayabujije Israel kwihorera, asaba yuko asa nk'ibyirengagije ntirase kuri Iran, ariko akibyongorera Netanyahu arabyirengagiza. Netanyahu yari yategetswe kumva ibyo Amerika ishaka, kubera ko Amerika ngo ari ifite urufunguzo rw'intambara kandi yagomba gukora ibishoboka byose ku buryo umuriro utaguma kuba mwinshi. Cyakora Netanyahu ntabwo yabyumvise. Ni iki cyatumye Iran itangiza ibitero bikaze mu majyaruguru ya Israel? Hanyuma ubukana bw'ibitero bya Israel byo kwihorera bwo buganganaga gute? Abanya-Iran nibo batangije ibi bitero. Nyuma y'ibyo Donald Trump yari amaze kuvuga ku makimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati mu kiganiro cyo kwizihiza iminsi 100 iyi ntambara imaze. Cyari ikiganiro kinini cyane cyatambutse kuri gahunda ya NBC cyitwa Meet the Press ku mugoroba wo ku cyumweru. Gusa ngo icyo kiganiro cyafashwe kuwa gatanu mbere yo gutambuka ku cyumweru. Trump avuga yuko ateganya gucyura abasirikare bagera ku 50,000 bari mu bikorwa by'intambara na Iran kugera igihe amakimbirane azaba yarangiye burundu. Yavuze yuko yiteguye kohereza ingabo z'abanyamerika zikajya gufata ububiko bwa Iran burimo ibifitanye isano n'intwaro za kirimbuzi byose, ariko anongeraho yuko yifuza cyane ko ibyo bikoresho byasenywa binyuze mu masezerano yasinywe hagati ya Amerika na Iran. Trump yavuze yuko yifuza ko Israel yagaba ibitero byihariye kandi byibanda ku ntego runaka za Hezbollah muri Libani, aho umubare w'abapfa ukomeje kwiyongera cyane kubera ibitero bya Israel byongerewe. Trump yavuze yuko yifuza cyane ko Israel yagabanya ibitero byihariye kandi byibanda ku ntego runaka za Hezbollah muri Libani, aho umubare w'abapfa ukomeje kwiyongera kubera ibitero bya Israel byongerewe. Trump yashimangiye ko we na Minisitiri w'Intebe wa Israel Netanyahu bakomeje kumvikana ku bibazo byinshi, nubwo hari ibyo batemeranyijwe ku ntambara yo muri Libani. Ibintu byanagize ingaruka zikomeye cyane ku biganiro na Tehran. Trump yongeraho yuko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei ngo atekereza mu buryo bushyize mu gaciro kurusha uwo yasimbuye, ni ukuvuga se. Yongeraho yuko Khamenei yakomeretse bikomeye mu gitero cya Israel cyahitanye se wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Trump yahakanye yuko yabarisha isezerano ryo mu kwiyamamaza ryo kutazinjiza Amerika mu ntambara nshya zo mu mahanga. Ati mbere na mbere sinigeze nsezeranya yuko nta ntambara izabaho, nuko yari kizana ari kubaka igisirikare gikomeye kurusha ibindi bisirikare bisigaye ku isi. Mu masaha y'ikiganiro cyatambukaga, igisirikare cya Israel cyagabye ibitero bikaze mu murwa mukuru wa Liban Beirut. Ni ku nshuro ya mbere kuva hemejwe agahenge kaherukaga gutangira mu minsi ishize. Iki gitero cyabaye nyuma y'ibisasu bya Hezbollah byari byoherejwe amajyaruguru ya Israel bigasamirwa mu kirere. Israel yari yanatanze umuburo mushya wo kwimuka ku baturage b'umujyi wa kera witwa Tyre uri muri Liban. Ako kanya rero umudepite wa Iran witwa Ebrahim Hazei akaba n'umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga yahise atanga umuburo ko Iran izaha Israel igisubizo gikomeye cyane kandi kibabaza nyuma y'igitero cyagabwe i Beirut. Mu butumwa ashyize kuri X ati ijoro mucunge ikirere cyanyu ndetse no hejuru y'ingo zanyu, cyane cyane mucunge ibice by'igaruro byo muri Palestine. Aya magambo ubanza yayavuze ibisasu bijya kwasenya biturutse muri Iran biri mu nzira. Bidatinze igisirikare cya Israel cyahise gitangaza yuko cyabonye misile za balistike zoherejwe na Iran zerekeza muri Israel, bikaba bisa naho ari bwo bwa mbere bibaye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Igisirikare cyohereje ubutumwa bwo kuburira abaturage batuye mu majyaruguru ya Israel yuko hari ibisasu biri kugabwa.
batangaje yuko babashije gusama no gushwanyuza misile ebyiri zari ziturutse muri Irani. Nyuma y'agahe gatoya ingabo za Isirayeli zongeye kuburira abaturage ko hari undi muvumba wa misile wari wongeye koherezwa werekeza muri Isirayeli. Amakuru yatanzwe n'umwe mu bayobozi ba Isirayeli ako kanya nuko ngo Minisitiri w'Intebe Netanyahu yahise ahamagaza inama nkuru y'umutekano yihutirwa kugira ngo basuzume ukuntu bagomba kwitwara kuri icyo gitero. Bibukiranyije yuko mu cyumweru gishize Irani yari yaburiye Israel kwizayigabaho igitero rutura cyeruye niba Isirayeli ikomeje kugaba ibitero i Beirut. Mu ijoro ryo ku cyumweru ibintu byatangiye guhindura isura, aho guverinoma ya Israel yatangaje yuko amashuri yose mu gihugu afunzwe kandi ko kuwa mbere bataziga. Urwego rushinzwe umutekano rw'imbere mu gihugu muri Isirayeli narwo rwategetse abaturage kuguma hafi y'ubuhungiro no gukurikiza amabwiriza yose atangazwa kubera impungenge z'uko amakimbirane hagati ya Israel na Irani ashobora gukaza umurego cyane. Urwego rukuru rutanga serivisi z'ubuvuzi muri Isirayeli rwavuze yuko ibikorwa by'amavuriro n'ibitaro biri kwemerwa mu nyubako zo munsi y'ubutaka no mu bice birinzwe cyane nyuma y'igitero cya misile za Irani, niko byatangajwe na Clalit Health Service. Itangazo rivuga yuko ibitaro 14 biri muri uwo muyoboro byatangiye kwimura ibikorwa byabyo by'ubuvuzi hakurikijwe amabwiriza atangwa na leta. Minisiteri y'ubuzima ya Israel nayo yatangaje yuko yategetse ibitaro gukurikiza gahunda y'ibihe by'ubutabazi, kwimurira abarwayi mu nyubako zo munsi y'ubutaka no gutegura gahunda yo gusezerera abarwayi bamwe batarembye ngo habeho umwanya uhagije wo kwakira abandi bantu mu gihe ibintu byakomeza gukomera. Muri ako kanya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Netanyahu bahise bagirana ikiganiro kuri telefone. Ni nako byemejwe n'abayobozi bakuru muri Isirayeli n'undi muntu uzi by'izi telefone muri Maison Blanche. Mbere yaho ariko Trump yari yabwiye umunyamakuru Barak Ravid wa Axios ko yaragiye guhamagara Netanyahu amusaba kudatera Irani mu rwego rwo kwihorera kuri misile yari maze kumwoherezaho. Muri iryo joro kandi Israel yatangaje yuko yongeye gufunga inzira zose zinjira mu ntara ya Gaza kubera kongera gukara kw'amakimbirane hagati yayo na Irani. Urwego rwa Coordination of Government Activities in the Territories rwavuze yuko icyo cyemezo kiri mu ngamba z'umutekano zari zikenewe. Ahafunzwe harimo umupaka wa Kerem Shalom Crossing uri ku muyoboro munini unyuzwamo imfashanyo z'ubutabazi zinjira muri Gaza. Iki nicyo gitero cya mbere cya misile Irani igabye kuri Isirayeli kuva agahenge kari karashyizwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane kakwemezwa. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko ubwirinzi bwacyo bwo mu kirere bwabashije guhagarika misile zaturutse muri Irani mu byiciro nibura bitatu bitandukanye by'ibitero. Umuyobozi umwe muri Israel yavuze yuko nibura misile 10 za balistike zageze mu kirere cyabo. Andi makuru aturukaga muri Isirayeli nuko igihugu cyari cyamaze kwemeza ibyo kwihorera byanze bikunze ngo ntawe ari kubihagarika. Ku ruhande rw'ingabo z'impinduramatwara zatangaje yuko zarashe misile za balistike ku kigo cya gisirikare cya Ramat David Air Base kiri mu majyaruguru ya Isirayeli. Ingabo z'impinduramatwara zanashyizeho amashusho kuri televiziyo yazo ndetse n'iya leta bavuga yuko agaragaza igihe izo misile zarashwe zerekeza muri Isirayeli. Nibo ubwabo bemeje ko bakoze ibitero biri hejuru ya bitatu kandi bya misile rutura. CNN yabaje igisirikare cya Israel kubirebana n'ibyo Irani ivuga ko yakubise ku mutima w'ikigo cya gisirikare cya Ramat David, nuko batanga igisubizo cy'uko nta bindi barenzaho ku matangazo batanze mbere kubera ko ubwirinzi bwo mu kirere rwari buhanganye na misile nshya. Hari amashusho yashyizwe ku rubuga rwa Telegram rw'ingabo z'impinduramatwara, ayo agaragaza abaturage barimo bizihiza icyo gitero cya Irani cyagabwe muri Isirayeli bateraniye ku mbuga ngari ya Iqilab Square iri Tehran. Abo bantu bari bateraniye muri icyo kibuga bazunguza amabendera ya Irani ndetse na Hezbollah, mu gihe umuntu utaragaragara neza amashusho yayoboraga indirimbo n'amagambo y'ishyaka akoresheje indangururamajwi. Mu magambo ye ati nimurase Kaibar Breaker, n'amoko ya misile za Irani yitiriwe urugamba rwa Irani rwabaye mu kinyejana cya 7 hagati y'abayisilamu n'abayahudi mu gace ka Ibarab. Abasubizaga rero bari benshi bati turasi igitero cya nyuma. Wayoboraga ibyo birori byo kwizihiza igitero ati mukubiti iyo mbwa y'umuhondo. Ayo magambo bikekwa ko yari yerekeje cyane kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Iyongeyeho ati mukubite uwishe umuyobozi. Andi mashusho nk'ayo ngayo yatangajwe kuri Press TV, igitangazamakuru cya leta, nayo yasubiragamo andi magambo nk'ayo ngayo nyine.
mu ijoro hagati abayobozi babiri bo muri Isirayeli bavuze yuko igihugu cyiteguye gutanga igisubizo gikomeye nyuma y'igitero cya misile za Irani. Igisirikare cya Isirayeli cyatangaje ko gikomeje gukurikirana no gufata ibindi byerekezo ku bintu bishobora kuba byugarije igihugu. Itangazo riti kugera ubu ngubu turimo turakomeza gutahura no gufata ibitero bishobora kuduhungabanya. Muri ako kanya perezida wa Amerika yavuze yuko Irani ikwiriye gusubira ku meza y'imishyikirano ikagera ku masezerano nyuma y'ibi bitero bya misile kuri Isirayeli. Mu kiganiro na Fox News, Trump ati nta gushidikanya ko ibi ngibi bitazafasha ibiganiro. Trump ati twari turi hafi cyane ariko ndabona ibi bitazafasha. Navuga yuko amasezerano yari gusinywa kuwa mbere, kwa kabiri cyangwa kwa gatatu w'icyumweru gitaha, none ntimundebera ibibaye, mwamaze kurasa misile zanyu zihagije, nimugaruka ku meza y'ibiganiro musinya ku masezerano. Trump ati mpamagaye bibi none ahangaha mubwira ko atagomba kwihorera. Buri ruhande rwakoze icyo rwashakaga. Isirayeli yagabye igitero cyayo, Irani nayo ikora icyayo. Ntabwo dukeneye ikindi gitero, ntabwo nishimye. Ibitero bya Israel byagabwe Beirut ku cyumweru ntibyanshimishije. Kubera ubwoba, abayobozi ba Syria na Iraq batangaje yuko bafunze ikirere cy'ibihugu byabo by'agateganyo nyuma y'uko Irani itangiye kurasa misile balistike zerekeza muri Isirayeli. Iraq yatangaje yuko ikirere cyayo kizakomeza gufungwa mu gihe cy'amasaha 72 ari imbere. Niko byemejwe n'ikigo cya Iran gishinzwe iby'indege za gisivili. Muri Syria nabwo abayobozi b'indege batangaje ko ikirere kizafungwa mu gihe cy'amasaha 12, harimo no guhagarika ibikorwa byose by'indege ku bibuga mpuzamahanga, harimo n'ikibuga cya Damascus International Airport. Israel ntiyasubije ibintu byinshi kuri ibi bitero, ariko yavuze yuko yakoze ibitero byayo bikaze mu rwego rwo kwihorera ku bitero bya Iran, kandi ko Iran nikomeza Israel nayo igomba gukomeza. Iran yaburiye ko icyo gihugu cya Israel izaguma kukigabaho ibitero bikomeye kurushaho niba gikomeje kugaba ibitero mu majyepfo ya Libani no mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Beirut. Nk'uko byatangajwe na Press TV, Iran yashinje Israel gukora ibyo bikorwa ibifashijwemo kandi ishyigikiwe na Amerika, ikavuga yuko Israel yamaze kurenga imirongo yose itukura yari yarashyizweho muri aya makimbirane ifitanye na Hezbollah. Igisirikare cya Iran kiti igisirikare cy'abazionist kigomba guhagarika ibitero byacyo byose mu majyepfo ya Libani no muri Dahiye. Dahiye ni agace kari mu majyepfo ya Beirut gafatwa nk'igihome gikomeye cya Hezbollah. Mu itangazo ritandukanye n'iryo ariko ryasohotse mbere gato ya saa 6 z'ijoro ku isaha yo muri Iran, umutwe w'ingabo z'impinduramatwara watangaje ko ufite umubare munini cyane wa misile ziteguye kandi ziteguye neza guhita zigabwa muri Isirayeli mu gihe icyemezo cyo kwihorera cyafatwa. Ingabo z'impinduramatwara zanaburiye yuko zishobora kwagura ibitero ku bikorwa remezo n'ahantu h'ingenzi muri Isirayeli hashobora kwibasirwa. Umujyanama mukuru w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran mu bya gisirikare, Mohsen Rezai, yavuze ko igisubizo cya gisirikare Iran yatanze kigamije kuburira Isirayeli kutongera namba kurenga ku gahenge cyangwa se kugaba igitero muri Libani. Ati iki gisubizo ni umuburo ugamije kubahagarika. Igikorwa icyo ari cyo cyose kizakurikiraho kizasubizwa mu buryo bukomeye kurusha ubu ngubu, kandi kizabahombya ibintu bikomeye cyane muri Isirayeli. Muri aya masaha ubu tuvugana, igitutu cyinshi kiri kuri Isirayeli. Perezida wa Amerika Trump yavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Netanyahu ategetswe kwemera amasezerano ariyo yose Amerika izagira na Iran, kubera ko Netanyahu ngo atari ufata ibyemezo bya nyuma. Mu kiganiro yahaye Financial Times, Trump ati nijye ufata ibyemezo byose, Netanyahu si ubifata, nta yandi mahitamo azaba afite uretse kubyemera. Trump yanashimangiye ko ibitero bya misile Iran yagabye kuri Isirayeli bitazagira ingaruka ku masezerano ari kuganirwaho. Ati tuzareba uko bizagenda, ariko ibyo bitero nta ngaruka zikomeye byagize. Ni kimwe muri bya bibazo bimaze imyaka 3,000 cyangwa se imyaka 47 bitewe naho wahera ubara. Aya magambo yaje nyuma y'uko Trump yari yavuze yuko atishimiye Netanyahu kubera imigambi ya Israel yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri Libani, mu gihe Amerika yari kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro na Iran. Nyuma y'uko Iran irashe misile kuri Isirayeli, hari abanyepolitiki bamwe ba Israel banenze Netanyahu cyane, ariko bo bagasaba igisubizo gikomeye. Uwahoze ari Minisitiri w'Intebe wa Israel Naftali Bennett arimo arahatanira kongera kuyobora iki gihugu mu matora ateganijwe uyu mwaka, avuga yuko ari igihe cyo kwerekana ukuri. Mu butumwa yashyize kuri X ati Israel igomba kwerekana yuko ari igihugu cyigenga kandi gishoboye kwirwanaho. Israel igomba gukora mu buryo bukomeye
kandi bugira ingaruka. Ku rundi ruhande, Minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu Itamar Ben-Gvir azwi ibitekerezo bikakaye cyane, yanditse ubutumwa bugufi kuri X ati ijoro Tehran igomba gushya. Umuyobozi w'ishyaka ry'abademokrate ku ruhande rw'abashaka impinduka Yair Golan yavuze yuko abanzi ba Israeli bamaze kubona ko Netanyahu ari umuyobozi udakomeye kandi wananiwe. Yongeraho yuko guverinoma ya Netanyahu idafite ububasha bwo gukurira Israeli mu ntambara. Asaba abaturage kuzatora indi leta mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 9 cyangwa se kwa 10 k'uyu mwaka. Uko byumvikana, abanya-Israeli benshi bararakaye kandi bumva yuko kudasubiza Iran ari ukwisuzuguza. Muri ako kanya, igisirikare cya Iran cyatangaje ko cyagabye ibindi bitero bikaze, aho ngo bitaye ku mitwe y'iterabwo bikorera muri Iraq. Muri Iran bari bageze kuwa mbere. Ibiro ntaramakuru bya leta bya Mehran News Agency byatangaje ko umutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps wagabye igitero ku cyicaro cy'imitwe ibiri mu mujyi wa Sulaimaniya mu majyaruguru ya Iraq. Uyu mujyi uri mu karere k'Abakurde muri Iraq hafi mpaka wa Iran. Nyuma y'ibyo, ingabo za Israel zatangaje ko mu rukera rwo kuwa mbere zagabye ibitero bikaze ku bikorwa bya gisirikare biri mu burengerazuba no hagati muri Iran. Nta makuru arambuye yahise atangazwa ku buryo ibitero byagenze cyangwa se icyo byibasiye nyirizina. Ndavuga ibyo bya nyuma. Imbere muri Iran, Mehran News yatangaje yuko humvikanye irindi turika rihambaye mu murwa mukuru Tehran. Ibindi bisasu hamwe no guturika byongeye kumvikana mu mujyi wa Tabriz hamwe na Isfahan, nk'uko byatangajwe na radio televiziyo ya leta ya IRB. Hagati aho, umwe mu bajyanama bakuru umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei yaburiye ko Iran ishobora gufunga indi nzira ya Bab al-Mandab Strait, umwe umuyoboro ingenzi cyane y'ubucuruzi bwo mu nyanja ku isi. Yavuze yuko bagomba kubikora niba Israeli ikomeje kongera ibitero byayo. Umutwe w'ingabo z'impinduramatwara nawo watangaje yuko ibisasu byumvikanye muri Tehran, Tabriz na Isfahan kandi ko byatewe na Israeli. Uyu mutwe wavuze yuko Israeli yakoresheje misile za balistike zarashwe ziturutse ku ndege. Nyuma yaho rero, ibiro ntaramakuru bya leta bya Iran byaje gutangaza yuko hari n'igitero cyagabwe mu gace ka Najafabad kitagize umuntu gihitana cyangwa gikomeretse. Mu gitondo cyo kuri wa mbere n'ubundi, impuruza z'umutekano zabyutse zumvikana hirya no hino muri Israeli nyuma y'uko igisirikare cyayo cyatangaje ko cyabonye misile yarashwe iturutse muri Yemen. Aho n'ahandi, ingabo za Israeli zakoreshe X zivuga yuko ubwirinzi bwo mu kirere bwahise bukora kugira ngo bufate icyo gisasu. Nyuma y'igihe gitoya, ingabo za Israeli zemeje yuko iyo misile yahagaritswe mbere yo kugera ku ntego yayo. N'ubwa mbere hari misile yari yose iturutse muri Yemen yerekeza muri Israeli guhera ku itariki 4 y'ukwezi kwa 4. Yemen ni igihugu kirimo inyeshyamba z'abahuti zishyigikiwe na leta ya Iran. Uwo mutwe kandi umaze igihe urasa misile hamwe na drone byerekeza muri Israeli, haba mu gihe cy'intambara yo muri Gaza ndetse no mu cyumweru cya mbere cy'intambara iyobowe na Amerika na Israeli muri Iran. Mbere yaho gatoya, aba bahuti bari banahungabanije ubwikorezi bwo mu nyanja muri ako karere, ni nabo bashobora gufunga uriya muyoboro wa Bab al-Mandab. Iran ivuga yuko ushobora gufungwa bya vuba niba Israel ikomeje gutera ibisasu muri Iran cyangwa se muri Liban. Iran yari yaburiye yuko ishobora gukoresha imitwe yishyigikiye yo mu karere kugira ngo yongere ibitero niba Israel ikomeje ibikorwa byayo bya gisirikare. Mu gitondo kandi, igisirikare cya Israel cyatangaje yuko cyabonye undi muvumba mushya wa misile za Iran werekeza muri Israel. Itangazo ry'ingabo za Israel riti uburyo bwacu bwo kwirinda no gufata ibitero buri gukora ibishoboka byose kugira ngo buhagarike icyo kibazo. Imboni TV, imboni ya rubanda.